شخوا كريم وك لجنة علمي ام ج دو مرحلة دست بيد كن چندني يعني جن كسا بلكي أخافتنك تيري دكي جن كسا جي هناك براتيك زيادتر دستك داي از تركي خوش بوم جبركو از وقت متطوعة كي از خازن حر جنك أو حر كسك هبلي في بروجي تێکلداریە جیهانê bi karûbarên jîngehê zêde bûye. Nemaze di 10 salên dawî de ji ber sedema guhertina avhewayê ku ji ber çend pirsgirêkan pêk hatibû, ew jî vegerandina roberê kesk li tevahiya cîhanê û pirbûna rêjeya şewatan ne. Li Rexwê jî gazên biqirêj bo hewayê û xwezayê jî nexwasim di hundirê bajaran de. Ku sedem vedgere ji pirbûna kargeh û destgehan û êrîşkirinên bêhempa û bêyê ku welqaseya ziyanên ku digihînên jîngehê binêrin. Her wiha bikaranîna nebrêk û pêk û nebaldanî ji madeyên petrolê re dibe yek ji sedemên xalên vê yekê. Bîlançoyeke dawî eşkere kir ku rêjeya nexweşiyên bêhnê li tevahiya Sûriyayê zêde bûye û li kêlek wê jî peydabûna rajeyê tendurustiyê bi zehmetî derbas dibe. Her wiha tu berdêldan li şûna telefkirina koçêbûne nehatiye dayîn. Gelek însiyatîv û rêxistinên ekolojîk mudaxele kirin. Ji bo ku çareseriyên dawî ji pirsgirêkên jîngehê yên ku di sed sala bîst û yekê de kombûne deyînin. Ji Sûriyê re û tevahî herêmên Bakurê Rojhilatê wê jî para astengiyê hebû. Di demên dawî de di encama şewat û qeyranan de zêdetir û pirtir bû. Ev hişt ku di destpêka 2020 de li Rojava komek însiyatîfekê dibin navê keziyên kesk de pêşinyar bikin. Ji ber firehbûna roberên bejahiyê ku encama siyaseta rejîma beez bû, ne dihiştin dara biçînin û ne jî dihiştin miqatibûn hebe. Di haman kiryaran de dagirkeriya Turk birêbazên hovane yên mîna qutkirina avê li ser tevahiya Cizîrê û qetandina daran didin meşandin. نها پروژه کزی کس که اوکی پیوستی کی جواکی پیوستی کی جیانی حتی مرود کاری بیجه درکت پیش ایدی دوی رو شهیدا براستی جیان پر زحمت بویا دسته که مترسی هبوج علی کی ده هم بهواری هبو گوی اف جواک لوی پروژه خودی در بکوی هم علی کی دیتر دجی مترسی کی بیرنگی هبو گو چند خبخش بتنی بمنن يعني جبر روشا شر هيا روشا ام بيجن هوقاز امبارغو هيا الروجواي كردستان باكوري سوريا ام جوي كي جدو ترسان راستي لي نا يا ديتر بسركت يا كمين يا بوزيتيف بسركت جو جواك لي بروجي خدي دركت و بهزاران كاس براسيس كارم بيجم يعني بدهي هزاران ام بيجن كاس حتى انا تفلي في بروجي بونا بيشغريا خوش بي بروجي النشان دانا جارنا هنا كاس دور نجي اخافتنا كي ببوستكي بدلخوشي كي جي بيشغريا دكن بگو من زحمتی خو هبون يعني زحمتين مثلا چاندا جنگهی چا مجارك نوا زانست نوا سر استا جهان بگشتي و هروسا الروجاوای كردستان و باكور سوريا يجي پر نوبو يعني بشورش روجاوا كتا روجاوا گوتارا سياسي و گوتارا نوا جواكي دا اديتر بخاصيتي خوستنجي حتى هري زياده اكتيف بونا ما الهرم جزيره بو انجمن جبجیکار هرم جزیره دکاری و زیادتر و پروژین بویرنگی خودی در بکوی اف هنگ زحمتین حتی علیه ریوبریه دجی بقاسی گو مهیوی دکر خودی در کتنک لدر نکت راستی هنگ
يعني جن كسا بلكي اخافتنك تيردك جن كسا جي هناك براتيك زيادتر دستك داين سالن شوي هناك او مثلا دستيا جنجهيج الهريمه جزيره تنبو السر اصلا باكروجلات سوريا جي دستيا جنجهي بشارداريا ويام تندرستي ويان جي بشنوارا وغريدايبو افنا حمو هناك باندور ل پیشوچوینا بيجن بروسيسا گشتانا جنگهی کر لين ها هنا كي افجي تينا سر راس كرن ام جواجي اگادارن ايدي دستيا جنگهی بسري خود شد به ام بيبينا وي زيادتر دستك بدن بروجين بفيرنگي داري هندسكاري چاندريه شخوا ناف اوك ناف كزيه كزدي كز ناف لجنه علمي دمي كاري لجنه علمي يعني ام تشي تشتيغو علميا دخوازن بجبو چاندنيا فاندرا گوش بزريه بيش قلمي بي ام اوكي بيشنياري ما وك محاضرات ما هاجو اي كسي ناف اي متطوعين شخوا ام جوار دبيجن ويي مثلا وك قالك اوكي جهدن ايغو فيكاري مردكن ام جوار شيروبت وراستي بار ما دور 11000 شتل بلاف كرن برناني اللي بستانا ابو بلاف كرن وهناك جانا يعني اللي خدي هناك درنك تنا خوازن جو تشتيغو دبي قول لي خدي دركفت وجنها بي في ام في سيستمي وبيغو هرتن بلاف كرني كسي جو لي نم قاتبه ولفي بزراهان ولفي دارهان ولفي شتلاهان ام بلاف ناكن يجر يعني دفي كسي خد جي مسؤوليتي بي ايغو قراج في باري بافي سر ملي خو وغو بالشغل اف شتلاهاني بفدار ومظن بف وشيناي باجاري بشي ارمانجا گشتی یا انسیاتیفا کزین کس گو 4 مليون شتل ام تشيكن نهال ده مشتلقها ديسا بجمارك ج شارداريين را ام كاردكن هر وصاد هندروي دبستانا دجي يعني جين جو براسي كارليتك مشاندن دبن بهفكاري نافرا انسياتيفا كزين كسكو الين سيفيل ذا والين ريفبريا خوسرفا مرود كاري بيجي خودجين بيست جهاجي لي ده مشتلقين دائمية ثابتين كزين كسك كارد اللي تكرن يعني 4 مليون شتل جوانا كي حتى انها مشتلن هنا 5000 شتل تدهيا مشتلن هنا 5000 شتل تدهيا لقور درفتي الجي شخص اخت بيدا كرن ام كارن بيجن ايجو حتى انها هاتنا بلاف كرن بونا دار مش مشتلقيه دركتنا اميج مارا وا تكز بدن د موسما صد و 6000 شتل حتى انا هاتي بلاف كرن د ام بيجن تلسر دو سالو نيفادا ج 8 بروجي ارمانجا گشتی يعني ام دخوازم بكهن ويغو رجايا كسكايتي بكه دهج صدي جدهد نافرا ده حتى حجدهج صدي ده جو بيويستي يعني الرجاوي كردستان وباكوري سوريا بفيرنجي رجايا كسكايتي تشبيبه مشتلقين قوما دوادا كاركري حتى انها ازيه بناف بكموكي جمار مثلا لما قلت الديركي الجمع مشتلقي هيا تربستيه هيا ل جندي عابري هيا لقامشلو دمشتل حتى انها ما شكرنا لهروسا لعمودي لآلية دربسية وتلتمر الحسكة شخو رقا وكوبانيجي نو دست بيكريا الفا باجارا اف ديريكت خباشن جزين كسك لسر دسكن كاردكن
يا ديتر هذا بروجي ما سركه هنا بروجي جي يا بشكين جندواري نها ام في بروجي بهفكاري بالهفكرند نافرمو ودستيا شهرداريه دهاتيا البيشخستن اوجب ارمانجا شهرداريه جندا مشتل شيكرن وشتل شيكرن اف دست بيكريا ایدی جمارک ج شهرداری کتی نوالو تفگری کاری که باش هاتیه ماشاندن هنجی هین هزید خوازن هنجی هول دن جی پیدا بکن یان جی او اف شش شهرداری هرما جزیره هیا نه بوا شهرداری را اف پروژه پیش کتیه و ده پیواجویا ورده ام وینا درباسی هرما فراته و آلین دیجی دکن پروژه دیتر پروژه دبستان جنگهی جواکا جنگهیه یعنی نزدیک 3000 دبستان لجمع لیدری هست حتی ها به ماموستین یعنی کمیته اکولوژی هندروی هرما جزیره دهاتنا دست نشان کردن اف بيجي بهفكاريه نافرا ما ودستيا پرورده الهريمه جزيره البيج دكوي وام دخوازن افجي شخوي الفرتني نمني درباس ياريما فراتي ورقايجي بيبي جبر براسي افنا ام فيدبينن غاوا هري استراتيجي جو بيكرن اوجي افاكرنا نفشن نو لسر چاندا جينگهيه افنا نها جمارك جدبستانا دست بيكريا ما مستوى پرورده جديدنا كارو خباتي خوددن مشاندن جمارك جي دوره ده گركن حادثه ام ورك شوب اجوارا چبكن او بيجن پرورده يوانا كي بدومه بگومان پرورده کرنا ما مسته جنگه گجاره کمینه یعنی برین ها اف ما مسته یعنی اف کمیته نه هاتبو دست نشان کرن دندرو هر دبستانه که دنها ما مسته کاتیه ارکدار کرن به کاری جنگه هر مجول به پسیاری کمیته اکولوژی به اف جی و بهاری دا 2023 دا کتا مریت دا و ام بهوینا ام وینا هدی بدن و نشتاندن ایدی حمید دبستانا دا جی خو بگیره نهاف به ایمانن گوهاتنا چکرن به دستیا شهرداری هریما جزیره نقاش به دستیا پرورده و دستیا پرورده جدیس الهرما جزیره هند سازین جواکا سیویل ام بوارکتنا ناول هف کرنا دم پفر امزاجی کریه و ام هول دن و جبهه و آنیه ها فرح ترجی بکن دبی قدام ورده ام وکی ماسه کی برفره جبو نقاش کرن گفتگوی درباره جنگه دجی د او مده یا د اجنده مده یا گم کارمن ده هازی دتر سازین جواکا سیویل جی بخن ناوا وی کاری ده کازین کاس